press conference mentagasngi kalong kejing ai kublai kerpang ya ki paitba apo Gujarat namar bakila awan ra biang ya ka sorkar BJP hangtei kejing warna kejongki ya ka sorkar BJP namar ka don kejing kela ngathai borok phi kenmau hawar hajar khatsau haswa bu Prime Minister Narendra Modi wan banyele ya ka election Lok Sabha hakasin kemeningkong usimti kum u Prime Minister Chongkri India ulalong teng UCM jong ke Gujarat. Bat ngisai ya keren ya kata ke Gujarat kedai ke model, kedai ke nuksa, ya ki kam penroi penpar. Da fikiran ni karkhana, fikiran ni ki surok, fikiran ni ku umbam ku umdi, haborok kilian. Nah kata kadau, ke pelong ya ki paitba hapo Gujarat, banwan ra biang dia ke sorkar BJP hapo Gujarat. Bat ngiru, nak kalian kejongi ngikmi lenti, bahkan donno ke jingkela hak state kejongi po Meghalaya. Bahkan donno ke sorkar kawan wanra hikam penroi ki paper kam tam ban petru ya ke jing duk kam jong ki khun samla ka unemployed ke bangyong bat pila yo snow pila ke jing penpana jong u Prime Minister ba nibu ya kata ka target sipho lakmut ki khun samla ban penyo kam ban penyo jam bat kataru kalong ke jing saki ha ka ba u minister union minister u Kiren Rijiju ulawan hapo hangte hapo madan pulo hak tu kusngi ulai ki appointment katu kat ni teli hang ni posit jung iru andai hak tu koju kasngi ka don ka appointment kepala ai silak san pun riu hajar mut ki khun samla hak department ki paper kata kemut hak Ministry of Home Affairs kemut ka Assam Rifle ka BSF ka kani ka SSB bat ki don ru ki bayo ka appointment ki badai hapo ka ki bank bat kidon du bayo apo ki income tax bat sasisin pat ya kane kalalong biang kane ka Roskar Mela ka bangyong ka lempung ban penyo kam khon samla ha ka ba ha kane ka banai ka bladep arfu artrik ujon barla u minister u bapet ya ka minority affairs apo ka government jong Meghalaya wan hang te po Assam Rifle bat ula ai ru ki appointment hang tu ya ki khna ki bayo kam nang ne Thai North East haki kam hapo Assam Rifle, BSF, SSB, bat kumta terter. Hak tu sengiru, kajo kurkom, habrok kawai kiri India, san puar hajar ngut, silak san puar hajar ngut kikun samla la penyokam. Kemudian kapeni ba, kani ka target ke babu Prime Minister kan poi. Mentau benai hadu di sembar sipho hajar ngut, sipho lak ngut kikun samla kin yokam habrok kawai kiri India, kamtam ulap hai kemat ru, siaka North East state kejongi pat kamtam po Meghalaya namar na kalian kejongi kum ke parti ila pen slow show Prime Minister ba kadon ke cingkerdok kam ke besirkai ba hapo kas jela kejongi ba slow ba ban ailat ru ya ki samla jongi bakin yo ya kene ke hok yo kam bat ngakerpat ru ngapil ru si khun samla bakin page sa government website bakin page nakapor si kapor sang baki yo ban apply ya ke kam sorkar kebadai po MHA pada kiwi department ru dan kalian kejongi ngai kublai ru ya ki nong song jong ke Himachal Pradesh wat ladang impoi sia kata ka majority lan ka majority ban yo ban pom sorkar andrei ka sultanat pat ka but share kejongi kalong hangtei ngiyo 100% ka kongres katam khendiat yangi kayo 100% point 9 ka jing yo mut kejongi kum ka parti po Himachal Pradesh kalawan siya ka arpo lak katsau hajar. Ka kongres kayo arpo lak sanpo hajar. Tapi ngimday ban supalay kata namar po Himachal Pradesh kinong song hangtay kimju ailat ya ka sorkar kaban continue ki ay san snem ki ailat. Tengik mi lenti ha kane ka snem kabanwan nginom do jingkermen nginyo biang ban snai ka sorkar bat kumba pitip kadai ka homestead ka jong u presiden bedo ka jongi UGP Nadaji bat kadai kata kurkom kamang ong bat kipai ba ki cai ailat mo pansna sorkar iki weiru de kane kala urlong bat ngikmi lenti bagi nang tristom ba ha kane kaban wan pat inyo ban pom biang sorkar apo Himachal Pradesh